Ke a le dumedisa lebitsong la morena wa rona le Jesu Kriste wa Nazareta. Lebitso la ka ke nna Sister Kenewe ya pholositsweng ya rata morena ya ngwaneso re mo kanaleng e bitsiwang Narrow Gate Sesotho Channel ke yona kanale e ngwaneso re tlo ithutang haholo bana beso mo go yona haholo bao ba utlwang Sesotho re tlo ithuta mo kanaleng ena ngwaneso ka tsheko he ngwaneso re tlo bua haholo nyane ka dintho tseo Modimo a sa di rateng ya ngwaneso re utlwa hore na ke eng se Modimo a sa se rateng mo maphelong a rona seo a batlang hore re arogane le sona seo di tlo etsang hore di re thibele ho kena mmusong wa magodimo ya ngwaneso ka tsheko he topic ya letsatsi la ka tsheko e re Modimo o bitsa batho kaofela ho kgalalelo. Modimo o bitsa batho kaofela ho kgalalelo ene pele ke ya mo ngwaneso ke batla ho hlalosa se sengwe ha re ya ko tshimologong Modimo o ile a bopa motho ka setshwano sa hae o itseng a re bopeng motho ka setshwano sa rona. Modimo o itse a re bopeng motho ka setshwano sa rona seo se mpontsha hore ngwaneso motho ha a tshwane le pholoholo ya swa ebile ne ho fedile ka yona empa motho o bohlokwa haholo pela Modimo so ngwaneso ka tsheko he re tlo ithuta hore na Modimo ha na re motho a irwe ka setshwano sa hae and then ke ka lebaka la nna so re tlo utlwa haholenyane hore ke ntse Modimo now seo di se hloleng di mo thabisa ka motho elwa a mo entseng go tshimolohong mo a ileng a mo etsa ka setshwano sa hae ke eng seo ka tsheko se hloleng se kgahla Modimo ka motho ke eng seo e re Modimo ha sheba motho o bona motho o mongwe fela a leng different ke eng seo se etsang gore motho a rogane le Modimo ka lebaka la hore se Modimo re a rogana le rona ke rona re arogana le Modimo ka lebaka la diketso tsa rona le ka lebaka la dintho tseo re di etsang ngwaneso mo lefatsheng ene dintho tseo kaofela ha tsona ha di kgahle Modimo ngwaneso ya ngwaneso letsatsing la ka sheko he re tlo bona palo ya lentswe mo Hebrews 12 verse 14 ke yona palo eo re tlo utlwang ka yona letsatsi la ka sheko a re baleng kaofela ngwaneso a re baleng kaofela he palo ena ya lentswe ngwaneso re utlwa hore na Modimo o reng mo palong ena ya lentswe ngwaneso re utlwe lentswe la Modimo e re phehellang ho ba le khotso le batho bohle le kgalalelo ho seng motho a tlang ho bona Modimo ha a sena yona ha una motho eo a tlo bona Modimo ntle le kgalalelo re tshwanetse re phele kgalalelo ngwaneso re phele ka kgalalelo pela Modimo ka dinako tsohle ka lebaka la hore Modimo wa rona o ya halalela a re halalelang hobane le nna ke ya halalela so Modimo o batla hore kaofela ha rona re le batho re phela mo lefatsheng o sa kgathaletse hore o mang o sa kgathaletse hore na le ditšhelete tse kae hore o billionaire Modimo o dimanda kgalalelo mo maphelong a rona so bana beso a re halaleleng ka lebaka la hore Modimo o a halalela ya ngwaneso letsatsing la ka sheko he re tlo utlwa ka dintho tseo Modimo a sa di patleng mo maphelong a rona tseo di entseng hore di change image ya Modimo le matsatsing ao re phelang ho ona e tshintshitse haholo fela ha re sa le ka tsela eo Modimo a re entseng ka yona ho tlwa tshimolohong ha na re a re etse motho ka setshwano sa rona rena re ipona jwale re batla ho itukisa ka tsela eo rona re batla ho itukisa ka teng ya ngwaneso letsatsing la ka sheko he re tlo buisana ka taba ya di makeup hore Modimo ha batle makeup mo maphelong a rona di makeup tseo di change the image of God di etsa hore o se hlole o ba seo Modimo a o yentseng sona ho tloa tshimolohong so makeup ngwaneso yo etsa hore ka nnete o be se tshosa pela Modimo o kana ipone ka re lefatsheng la ka kwano o motle haholo empa e re go jwetsa ngwaneso ha ona botle ho hang ene dintho tsa teng di o etsa hore jwale wena
wena o change all together o ipona jwale e le wena e re ko jwetse ngwaneso di makeup tseo di leadela di heleng di leadela in the Broadway. So ngwaneso a re itukiseng re tlogele makeup ha e khahle Modimo le hanyane makeup. And engwe ya yona ngwaneso ke haircut Modimo a batle mosadi ya khata meriri ha ra tshwana o khata meriri ho hang. And then le bo abuti or bashimanyana ba tshwana o khata meriri ka mo mathoko o fumane ba yentse le ditselanyana. Modimo ha di batle tsona dintho tseo di style nyana tsa lefatshe lena ha di khahle Modimo le hanyane fela. So re tshwanetse re tlogeleng ho khata meriri ya rona re le batho re phela mo lefatsheng. A re lentswe la Modimo ho Leviticus 19 verse 27 re utlwa re yona e reng ka o khata meriri e baleha tjena. He re fumane kaofela e baleha tjena e re le seke la beola moriri wa lona ho etsa botjitjha mme o seke wa beola mathoko a ditedu tsa hao. O seke wa beola mathoko a ditedu tsa hao, especially bo abuti fumana ba khathile ba streamile ba ipone ka re ba batla haholo. Seo ha se khahle Modimo ngwaneso. A re sokoloheng a re tlogeleng ho khata meriri ka di style ha o le abuti shotena meriri ya hao hantle fela e le kana kaofela ha yona e be metle and we hlatso e be metle ngwaneso o ikame o be motle and then o be o monyane o lekaneng fela hore o kgone ho brusha empa o ske ba etsa di style o ske ba etsa di brush tsa lefatshe lena ngwaneso. A re sokoloheng re tlogeleng ho khata meriri ya rona e ka ba mme ha ra tshwana ho khata meriri ya rona ngwaneso. A re beng ka tsela eo Modimo a re batlang ka teng. Re tlo tswela pele ngwaneso re tlo bolela ka di manicure hore Modimo ha batle di manicure o fumane re loketse mo maotong re loketse manala mo maotong or di cutex. Modimo ha khahle ke cutex ha khahle ke di manicure ka lebaka la hore re entswe ka the image of God. Ke ka lebaka leo Modimo a sa batleng dintho tsa lefatshe le tseo hore di re apare o batla hore re kgawane le lefatshe ngwaneso. So e re ko jwetse he le tsetsa mo menwaneng ya rona ka lebaka la hore ke tla be ke itsheba ke re manala a ka ha matle manala a ka a tshwanetse ke manala a lefatshe le. And then o bo ikenya manala a Satan ngwaneso o ipone ka re o motle haholo ka lebaka la hore dintho tsa Satan di etsa pride mo bathong. Le motho a make upile a kentse manala a tsamaya a thuzitse a kentse dintho tse tsohle tsa lefatshe lena o ipona e le yena la tsama strateng o change le movement because of o aware hore batho kaofela ba mo shebile strateng and then o aware hore o goka batho mo strateng wa tseba le yena hore ya ka tsheko hona a ke di papatlile ka tsheko hona ke motle haholo di etsa pride. That is why Modimo sa di batle mo maphelong a rona ngwaneso. Modimo batla hore re kgaohane le tsona ha ke apere ka tsela eo ke apere ka teng ke apere a pure linen and then re go jwetse ngwaneso ha hona le ke tsama strateng ha ke worry ka letho ka lebaka la hore ke a tseba hore ke apesitswe ke Modimo o phelang ke a tseba hore jwale mo ke tsamaya mo tseleng ya Modimo o phelang and then ha ke worry ka anything ha ke worry ka dintho tsa lefatshe le. E re go jwetse ngwaneso hore ha re kgawaneng le dintho tsa lefatshe le and o tlo ba motle le ntse o sa di tshasa ngwaneso hobane o tla bo o le the image of God. Re tlogele dintho tsa lefatshe lena ngwaneso. Engwe ya yona ko ho daya meriri ngwaneso and then ke satsana ke bolela ka ho daya meriri o fumana re khatile meriri ile e mennyane re daile ka di khala wa tseba ho lo buima ho lo hobe especially di December ho ba hobe haholo ke hona mo dintho di etsalang ka bongata and then wa senyeha le ba Kriste ba kenella jwalo ha o sa tseba hore mo Kriste ke mang ha o sa tseba hore mang ke mang ba ra wa re tla bona Jesu wa rona January kona
re tla mmonang January ha ile hona jwale ke nako ya rona ya hore re phele ka mogore ratang ka teng e re ko jwetse ngwaneso Jesu wa khutla tlo nka kereke ha wena o sa duli o itukisitse ka matsatsi ohle ha o tsebe re o tlotla neng ha o tsebe re tlotla nako mang dula o lokile ngwaneso ka dinako tsohle tlogela o tsamaya le modumo wa lefatshe lena modimo wa lefatshe lena wa fela o santsana o re wena o tla bona Jesu wa hao ka January wa fumana jwale lori December e feta le wena ngwaneso moya wa hao o tlo ya kae ka lebaka la hore o tlo ya diheleng ka lebaka la hore wena o no santsana o re wena o batla o phela lefatshe la ka kwano o je monate o tla bona Jesu later e re ko jwetse ngwaneso ha gona nako eo ya hore re bapale mo nakong ha o sana nako ya ho bapala ke nako ya re batle modimo nako e sa le teng ngwaneso a re eletswe la modimo re utlwa hore modimo ha batle tsona di dai tseo tsona meriri eo ya o khatiwa tsona dintho tseo kaofela ha di patle tsa hore o re khate meriri re daye o fumane re kentse le masale ana a matelele ana modimo ha di batle dintho tseo kaofela jewelry seo e leng jewelry le ring ya lenyalo modimo ha e batle a re khawane le ring ya lenyalo a re khauhane le di necklace di bracelet masale a mefuta e ka ba manyano a re wa bitsang di knobs ha ra tshwanna ho kenya masale le mo baneng ba rona ha ra tshwanna ho kenya masale re tshwanetse re arogane le dintho tseo ngwaneso a re aroganeng le tsona ka lebaka la hore ka nnete ha di khahle modimo le hanyane fela a re tswe mo ho tsona modimo ha di batle maphelong a rona a re utlwe lentswe la modimo mo 1 John chapter 2 verse 15 hore e re se rate lefatshe le ha ele tse lefatsheng e kare ha motho a rata lefatshe lerato la ntate ha leyo ho yena lerato la ntate ha leyo ho yena he motho a rata lefatshe le tsa lona lerato la ntate ha leyo ho yena nke be ka rata lefatshe ka rata le modimo ka nako e one ho tshoro lerato la modimo ha le teng ho nna so re nka se sebeletse modimo ka ba ka sebeletsa le mamona lentswe la modimo le a bolela hore o ke wa sebeletsa modimo wa ba sebeletsa le mamona ke tshwanetse nna ke kgethe hore na ke batla ho sebeletsa mang empa ngwaneso he le hore nna ha ke etse dintho ka tsela e tshwanetseng ke batla ho sebetsa both hora ho tsho hore lerato la modimo ka nnete ha le teng ho nna ka lebaka la hore ke tla be ke shebile haholo dintho tsa lefatshe lena di fashion di a kena ngwaneso di a tswa that is why di fela ka lebaka la hore ha di na guarantee ha dintho tse leng khale re di sebedisa ho tloa khale kwana hona jwale sorry hona jwale ha di sa le teng di a bontsha hore di a fela dintho tsa lefatshe lena empa lentswe la modimo le tlo phela ka o sa feleng lentswe la modimo le tlo phela le le teng ke ka lebaka leo o le bona le ka tsheko le santsana le sebetsa maphelong a rona le santsana le na le matla mo maphelong a rona so ha re tlolong rata dintho tsa lefatshe le tsa lona enene re pheleng ho rata modimo re pheleng ho rata morana Jesu re focuseng mo morana Jesu ngwaneso ka lebaka la hore ka nnete if ha re etse ka tsela ya modimo ka tsela e khahlang modimo ka nnete re ke be ra bona mmuso wa mahodimo a re itukiseng bana beso di watch le tsona di kena mo ho jewelry modimo ha khahle ke watch ka ba ya mofuta mang kapa mang ngwaneso modimo ha batle bo ikgabiso bofe kapa bofe mo maphelong a rona o re tshwanetse re be natural re tshwanetse re be the image of God ka tsela eo a re yentseng ka yona e re ha re sheba le yena a khahlehe ka lebaka la hore modimo ha sa khahlwa ke lefatshe ha sa khahlwa ke kereke ha sa khahlwa ke anything ka lebaka la ho penta ka lebaka la hore itshenya ka lebaka la hore re a le di plastic surgery bano ro change matswele a rona re change body tsa rona re bona modimo a sa re etsa hantle dinko tsa rena re a di change jwalo ka nko ya ka ile sephara jena ke batla o e change e be sesane ha se seo modimo a khatlwang ke sona o e batlile ka tsela eo a nkentseng ka yona ke ka lebaka leo e leng sephara so a re tukiseng ngwaneso re tlogeleng dintho tsa lefa
lefatshe le ha dina mosola and then ho kenya gold mo menong a rona a re tlogeleng ho kenya bo di gold mo menong a rona and ha o kentse gold as ke boletse go dintho tsa Satan di na le pride ke batla o tsheya ho feta batho kaofela hore jwale ba bone gold e ke nang le yona le lore ke kentse morao kwana ke tlo tsheyawo ke be ke dibale ka lebaka la hore ntho ke e batlang ha ntlentle kore le bone gold ke yona fele ke batla hore le bone so a re tlogeleng dintho tse ngwaneso ya hona jwale e tlo ba part 1 ya teng re tlo fetela ko part 2 ya ngwaneso ke tlo etsa part 2 e Modimo a ratile ya bana beso ke le rata kaofela a re tshware mo morena Jesu a re tiiseng ra leboga ka nnete mohau o mokana o Modimo a sa re fileng ona re a leboa bana beso ke tlo etsa hape le part 2 ya teng ke part 1 bana beso ke a leboa ka lebitso la Jesu ke le rata kaofela bana beso ke a le rata a re duleng moreneng a re duleng ho morena Jesu until atla a re fumane re hlwekile a re fumane re le ka tsela eo a batlang ka teng re a leboa bana beso and a re tshwaraneng ka lerato a re rataneng ba Kriste a re rataneng a re tlogeleng ho bua mantswe a hlabang mantswe a se monate dintho kaofela tse di bua mo Narrow Gate channel ha se channel ya motho Narrow Gate channel ke channel ya Modimo ke ka lebaka leo Modimo a ntshang the mysteries tse sa tshwanele tsa batho ba bang ke ka lebaka leo so a re tlogeleng o bentse re kena re bua ka mogore ratang ka teng a re rohe sister Musandiwa no ha re rohe yena mare re lwa le Modimo ka sebele ngwaneso se ka ba in the wrong side ya Modimo a re hlokomeleng seo a re tlolong ba in the wrong side ya Modimo ka lebaka la hore ho dangerous ho ba in the wrong side ya Modimo hape o roha motho ya sebediswang ke Modimo o tjho o roha ha o rohe yena ka lebaka la hore yena ke se sebediswa fela and then sister Musandiwa ha ona ntho eo a ka e buang yena ka bo yena no wa rumiwa hore tsamaya o bolele so le so ke ka lebaka leo dintho tseo a di bolela ha di tshwane le tsa batho ba bangwe ke di mysteries dintho tse fitlhaileng tseo re ne re nana hore ke tsona le tseo re di sebedisang ka mo matlo re nana hore re no sebedisa fela kante ke di abominable a re tlogeleng bentse re supanang ka menwana re ipitsa ba Kriste a re beng ba Kriste ba nnete ife ke rata Jesu hore ke tlo re rata le ngwaneso kante lefoko le la hore rata ngwaneno jwalo ka o ithata le kae lona le ile kae lentswe leo la hore rata ngwaneno jwalo ka o ithata ro kena kae le Modimo ntle le lerato leo ha re sa rate bana ba rona re sa rate rena ene ke sa rate ngwaneso o tjho re le nna ke ithate ka ba lentswe la Modimo le bua hantle hore rata ngwaneno jwalo ka o ithata a re stopeng thori etsang a re stopeng ka lebitso la Jesu ha o roe sister Musandiwa re mona le soft too much re bua ka mogore ratang ka teng that is why I ikokobeditsa le so humbled because of what tseba re le ena se high channel ha se high o rumilwe so ka fela re etsa e kare ke ya high let us stop are stopeng tabai every time o tshwanetse o be le motho a buang ka mogwa ratang ka teng so tso be le motho a buang a commentang ka mogwa ratang ka teng wa re sa didimale wa re sa if ra bona hore ke tsa Satan okay ha re di tlogeleng re tlolong commenta dintho tse re sa di tsebeng a re mo tlogeleng ka bana ho commenta ho ke gona o leng kotsi ngwaneso ho kotsi e re go jwetse ho kotsi ho lwa le Modimo ka sebele ho kotsi o tlo iphumana mo mathateng ka le leng la matsatsi o tlolla o kope tshwarelo nako eo tla be se teng ho kotsi ho lwa le Modimo ha o tshwanela ho lwa le motho ka bana motho at least o tla ya ho yena o kope tshwarelo ho Modimo jwale kore ke mathata ha o sa sokoloe ngwaneso sa le gona jwale o mathateng tlogela ntho le etsang re ba Kriste mara re a lwana why re lwana
why re lwanela eng ke eng ha kana se etsang gore nna ke bona Jesu wa ka le betiri ho feta wa hao wa swantse re ba ke ntho eo if ka nnete ra morata ho tsho gore ka nnete re tlo ratana ka lebaka la gore o itse rata wa heno jalo ka o ithata tja leboa bana beso a re tshwaraneng ka lerato re hloka lerato le ka nnete a re le rapelleng gore Modimo a re fe unity re be re ratane re tlo lo supana ka menwana ha e khahle Modimo ntho e tsala mo YouTube especially mo channeleng e one fela ho loa le yona if is a fake then motho e tlogela ke re ke fake e tlogela then ba dumela mo yona re dumela mo yona wena yo tshonya kae wa tsantse o tshonyehe ke leboa bana beso a re tshwaraneng ka kobo ya lerato re apareng kobo ya lerato re tshwaraneng ka matso a lerato re tlaleng lerato la Modimo ra le hloka ka lebitso la Jesu ke le rata kaofela amen